مێژوویە کوردان لە مووسڵێ ڤەد یاڕیتە زێدەتری 900 ساڵان li serdemê Selahedînê Eyyûbî Kurd li senterê bajarê Mosulê kevin hebûn. Li wî demî û beriya hatina çekdarên Daeş ji mareka zor ya malbatên Kurdan jiyan li çendîn taxên Mosulê dikirin. Wekû Nebî Yûnus û Arpeçîye û Cada Farûq û gelek taxên din. Lê nûke kêm tête dîtin. Kesek bi cilûbergên Kurdî hatinoçûnê li Mosulê biketin. Selîm Ebdulcebbar ev e zêdetirî 5 salan e ew li Mosulê niştecê ye û her demekê qesta cihekî biketin bi cilûbergên Kurdî hatinoçûnê diketin. Lê nimonên wekû Selîmî nûke bi êkcarî nemayne. وكي بس باما شوليما وغراديما هم إلى مثلا وأرزاق ما لم مثلا وغراد ما لم مثلا دبي مستمر دري قوتني إلى بينه مثلو تشتيوها وزار بزار سلم مثل بدينو بزان شاية تنيا أو هاني لبو أو عالي دري قوتني فراسي ببي مثلش يعني جيان نخوشة براستي فما هلا كسكاتي هلا مثل بينا ببي مثل دري قوتني نخوشة بين ما نابي مثل كرد دركفت المثال أول شيء داعش داخل بن داعش داخل بن كرد دركفتن عالم خير دركفت ابي حولوي تعبان بو ما جيخو ابي جيك امكاني هابو دركفت Cêgirê parêzgerê Neynewa wesa bo dengê Amerîka got li demekî Mosul bi çendîn ol û netewan pêk hat lê piştî derketina teyyarên tundrew her ji destpêka Ensaril Îslam û heta digehîte çekdarên Daeş ewan dijatiya Kurda dikir û heta nûke derencamê vê çendê zorbeyî malbatên Kurdan aware bûne Herêma Kurdistanê. هو 2003 مسلسلات تهجير، مسلسلات قتل، يعني تسبيكر مجامع إرهابي، خلقي ما كرد قالك جي مسل دركفتن شونا هريما كردستاني يا قالك جي شونا خارج 2003 بري 2003 قالك منتقمة داخلي مثل أغلبيان كرد بون. هندێک taxên taybet hebûn rêja Kurdan ji notış sadê pitir bû wekû taxê Cezayîr û Geraş Şîmal û Nebî Yûnus û Erpeçîye û gelek taxên dî. Lê ji ber ku barê eymnahiyê Mosulê neyê cêgîr bû her ji sala 2003 û heta nûke awarekirina malbatên Kurdan ya berdewam e. Dîsan ji ber barê aborî û nebûna derfetên karî ew jî êk ji sedemên serekî bû ku Kurd li Mosulê nemînin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.